hari ibintu njewe nkunda kuvuga nzakomeza no kugarukaho, abantu bazanyangire icyo ariko nzabivugaho. Mureke mbabwire yuko nuja mu Buyapani uzasanga abayapani bafite umuco wabo kandi bubaha. Nugenda ukaja mu Bushinwa donc buri kominote runaka y'abantu aho iherereye ibifite kirazira mu miryango yabo. Ariko iwacu muri Afrika mu bihugu byinshi dusigaye twarafashe ngaho culture z'iwacu, imico y'iwacu c'est de la foutaise. Kugendera mu muco w'iwacu nuko twaba twarasigajwe inyuma n'amateka nguko bivugwa i Rwanda bahawe amazina. Noneho tukumva yuko kubaho muri lifestyle cyangwa mu buzima bw'abanyamahanga ari byo bitunogeye. Nyamara wagera muri aya mahanga yo ugasanga abo waje usanga bamwe muri bo bagikomeye ku muco wabo. Noneho kureba babandi bagikomeye ku muco wabo tukarangazwa na babandi nabo bawutaye tukabona ko ari bo bagezweho. Ku buryo usigaye ubona n'ingo z'iki gihe ugasanga zisigaye ari nakubwira ikisi nizo kuri iyi mihanda nyine, nizo kuri internet, nizo kuri byose ni kuri internet. Kandi kuri izi internet murabizi sihura ajya gushakira umuco. Ibi rero bikaduhindura nk'aba primitive. Ingaruka zabyo sasa zikabizo yuko abantu ntibagishaka kwihanganirana, abantu ntibagishaka gukemuza amakimbirane uko twayekemuraga na kera kose mu mico y'iwacu twubahiriza kirazira.